nakaliang kabalang ipidang sopa ipi baro ay wan lang kumni manpundan buram manyero yoblay try kan jungi but kumjuru yaitu kibamday na kabalang jungi kibiyaiwan menjadi mentalam bangi hakani ka stengsi but kumjuru hakani gisngi bladam inya senang ni kene jing selok jungi daga jing ruai ke sauspa lai popra kenma ban pet so jisu kunong let jing let sari baba kenma ban pet so jisu kakti jung u kan petininga kenma ban pet so jisu baro ki dikhot ringkat berkekoras. Gunung lejing lej sari baba ken mau ban pet shau jisu kak ti jong kan boten kanda ken mau ban pet shau jisu ken mau ban pet shau jisu ken mau ban pet shau jisu sen yasni unya lambe yapi ken mau ban pet shau jisu haba sha ben shoy hala mensim ken mau ban pet shau jisu nang ya chapram hagalen dikem ken mau ban pet shau jisu ken mau ban pet shau jisu ken mau ban pet shau jisu sen yasmi unya lambe yapi ken mau ban pet shau jisu ladum kalenti hangni kalong ken mau ban pet shau jisu ngan long lembat piu kris uong ken mau ban pet shau jisu ken mau ban pet shau jisu ken mau ban pet shau jisu sen yasmi unya lambe yapi ken mau ban pet shau jisu nang ya kasni kajing ya ban ploy ken mau ban pet shau jisu aduh sabuneng batu ban boy ken mau ban pet
Shua pingin leit Shau blay hak jing duai Yin pa sa kaktiin ka bakhod ka jing u Arbantal Jing ruai sam Ka bakhandai Dikhot baningkong Ngan aingu hau terai dalaka donut baro Ngan penbana yagi kam mapala jong me baro. I will speak of the good deeds that you have done. Kasiti jong upol segi Galatia. Kalanong basaw, dikhot ibasaw. Henry habalaja kaya kababiang blay. Ublay ula pa ilaw khod. Yaw bala kha na kabriw. Yaw bala kha apo kahukum. In the fullness of time, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ublay in kerhui ni kijing puluy na kaktiyan bakod ka jang Minyalit sa ublay ang kijing duay. Kukpa jang ibabning lang bakod ka kating jang me. Ngidamrit haksajat bisnay kijang me hagan ka siteng sengi atay. Ban aingu eme bakum upay lang ujang me atay. Mala ibit ningi bingila banwan. Banrung akiyeng bekentang bat bakut ke jong me sasisien pat. Tang banyero pondan boro me kateng jong me tra. Ndri ban ngowat ban sengap du. Ayu bagaktiin ke jong me kelaban keren khamat sungi tra. Ai bagani ke dia selong nak tien bakut ke jong me kan long ke jingi rap engi tra. Hak jingi ai lenti jongi paman nak singi jingi. Sikin tien nyon khmat sume ban kerpa ni me memandan lem daro kad atrai bat ka balang kejong me halor lum di project di babun ka balang klasim ban kit khai atrai kerhu ki badan banta ka jing penyai ki ni ki project atrai ai ke jing stand ba ke jing champang Bakeke bakile, keke bakitray try. Kanlong, kabayad bait kabayad nanti. Nakamanda ka puram ko jami. Kurkui kiseng ki babon jang kabalang try. Nadu komedi balang. Kiseng nanti. Kiseng samla. Bat kiseng kanaro try. Hake bentag baper bagidan try. Betelenti ye ki atrai. Yarap ki. Bakai ke bakile. Kan long na kamanda ka buram ka jami atrai. Kerhuru ye inong sarai. Dekat ke komiti balang. Ki badan ke benta atrai ke bakrao. Na kamanda ke kam ka jami atrai. Yarap iwe pa iwe na ki atrai. Bakai ke bakile, kai bakitray. Kanlang. Dekat stan ke jong me hi atrai. Dekat erap ke jong me hi atrai. Nakamanda ka puram ko jong me. Kerhui ki iwe pa iwe atrai. Yarap ki. Danlem danakan mewe patki. Sasisin ni kerpa ni me atrai. Danlem danakan bangi hakni ke jinga selok bastel sengi atrai. Kerhu, ya dia seng mentaka ni keleman. Kerhu ya dia seng ke pada pendapat rah ni kesengi rah. Bidang ke jingkerpat berit ke maaf kilat sengi babon. Nipan ke dia ting Jesus Christ. Amen. Mentangan kerpat di sekretari, menpendapi kamjang kebalang.
ki jing pun bana ka jaseng kan thai kan long tang suai kin jaseng bat inong kren ilong ikong magrisha umdor ha ka jaseng Hindi service ha pentom kra la sibet akapor sau biji inong kren ilong masta rab borlang khar bikhiu inong kren ha English service ha khandailat ha kapor sau siteng ilong Dr. Ben Nathaniel Dingdo jaseng dong ha kapor sau siteng ha ka dong lum siap mi ka jaseng lo hi jing masta wai pasa ba inong kren ilong teman besan SW Tham ha ka jaseng dong pedeng ka jaseng lo hi jing Mrs. Kona Rani ani ka yeng ka dan hang tai hawa kadan inong kren ilong masta ki pongru ha ka bai dei bat ka ni ka jaseng nakaliang ka jaseng pedeng pedang jaseng dong pedeng kala penbek ban ya kendo lang hang ni hasiap ha ka por sau buji tela kerpat ru ikituki para bangai ki balai sakani jaseng ki badon kali ki sobha ban ra iki kali jongki ha ka jaseng dong sepni ka jaseng galong yi masta bidon mon ba inong kren ilong masta AL Rap Tham Anam don jaseng jongka Senior Christian Endeavor Society minta sengi namar bakadon ka jaseng jongka KGCE Convention haka CE Society tersu. Lasai ka sengi kandon ka jaseng duai sedang benai haka pon rusteng ban pulia bat duai Mrs. Dolly Mary no Wills bat inong duai din inong Mrs. Misilda nong si. Haka miet balang kata sau tarik jong benai February ninyo sengaw ya ka subject ka baong how batip anle ka babaha bat ubomle how ta ken kalong ka pom la pensyong nong rem naka Siti jong Jacob kalau nong basau ka dekat ka bakat nyo la penkha naka team ka pom nong pule bat duai imes yaiman bahajarwa ba inong kren ilong master Shanroy lengdo Bible study jong ka balang kan long ka si thodieng hang ni hayamani kumbajulong hakapor nyo baje hakani ka si jan nyo tarik bat pratarik jong February ano indon ka jaseng kandon ka jaseng pajba ka sau pandai jong ka jaseng samlas si union Shillong Rilom Presbytery ka program lengkot kalong kumni ha ka nyau tarik ka si sajan ka jaseng kalong hakapor nriu waje kadai ka singing festival but I festival conductor ilong I master lur mangkara rempai haka sniu try kata si post yang mestep kandon ka jaseng pajba inong kren ilong Reverend Senrop lang Sabong but haka jaseng ka basibiji siteng inong kren ilong Reverend Enong Bri but haka jaseng ka ba menmiet rewaje kandon ka subject ki samla Kristan ki basiuspa e ka por la pensyong nong rem na ka city sa kinong Ephesus kalau nong basan ka dokhat ka bakhat rew ba inong kren ilong Reverend TH Mukim hakabai dei ba kani ka jaseng hakapor sipau siteng ba sibiji siteng ka jaseng kan long hangthi ha RB lengdo memorial ground ka madan ka badan hangthi mat persyabat ka quarter MPRO te lakarpat ya ki para bangai baro ba pin sngo bhawan ya be sakini ki jaseng banya poilang khanang ba ka jing sakri ka jong yu blai kan long ka barhem nama ki don ki por teng teng ha bangilong jaseng halaka jong balang ngim da kham ye be re ka jingkar pan nakaliang jong ikum ka balang kalong ba phin sngo bhaban ya be banya plaj por khnang banyawan sakini ki jaseng te sakawai ru ka jingkar pan ha we de bat kani ki jaseng presbytery namar ba nakaliang jong ka balang ngila penbek kumtu ha ka si sajan ya ka bangin penkre bam si jaka yakini ki bawan sakani ki jaseng ki dekhot ki delegates ti hendrai mat ka sing trai ha ka posi hadiem lawai ka jaseng wa shosh teng step in ya ai bam lang si jaka hang ti hamadan ti hendrai ha ka jaseng ka minmit ni kerpat yaki yapi ki para bangai wa pin so ha banya penkre ha ki yeng ki sem ki jong phi na ka banta ki to ki para bangai si kindon ki bansa ki jaseng miet khnang bakan longka jingmen toy na ka banta jong kiru bakini yo ban sim banta ha ki jingbam ya ka bangingin pen khre kata kalong ka jing karpan na kaliang jong balang te habai de bakani ki jaseng ka don ru kani ka jing karpan
kumtu kumbang ilai kendu iladon kijialang sulong tang kejing pen kan mau kendian. Ti kini ki volunteer ki bania rab hak bai dei bakasyat hak tu ka sngi nyau tarik hang thi ha John Calvin ti ngila penben bang ini kendu lang hak riu tarik ka bomot ka sngi tho dieng hang thi ha yung school hak por san baje khnang bangin yo banya pendep ikikam ki badan hak tu ka sngi. Tena kabanta ki weipat ki volunteer kumtu kumbala ai notification ki volunteer ki ban penbej ye ki nong wan jeseng nangta ban sambam ngila penbej pangini kenduk lang haka nyau tarik kabadi ka sisa jan hang thi hamadan haka por arbaji jan miet khnang bangin yo banyanya ki suki nangta namar ba hang thi ngilasna da ka dum banlong jeseng in hap banele rehearsal khandian hagwai de bat ka ban sami ki jingbam khnang ba ka numdan ka jing lumbrum lumbram namar ba ka dum phla sukhu kan long ko balong ka ni ka yeng mani hi inya pek kumnung inya ya kumnung inya sam sya kumnung inya sambam kumnung nata ka daw ngikwa banle ya ka ni ka rehearsal hak tu ka artarik tela karpat nama kata ki volunteer ngobha banyak pulai por khnang bangini kendu kan sedang nadu khat sau tarik jong uni bunai February hajar pun rio ti kini kinong sam kin sawan ban sam kini kitin Bible city seki yeng kisem ki jong phi ti ka jing kerpat ka sulong khandiat wanom ya sngowi ai ngan ong kasih baar hakapor sibaji hau lom jing tap jong kabalang nakaliang jong kabalang ipak ka jing snolem sai kurim jong i rengkat bat arngut ki khun nangta ki men ki para bau blai undan rengkat lem bat kan ka yeng o mensiam jong ka jing pentengen un ri ki undan rengkat lem bat ki kom ka yeng de mentangin yo ban lumi ki jing aingo bat hadien beladap ban lumi ki jing aingo I teman basan LS nong siet in so bhaban pengentang yakini ki jing aingo
nghe đuôi ablay nghe ngộ ya ma lang bai jong kane kapor kapakodor mesha yang ya ablay upat lang jong ma ablay bandon hakane ka yang kapakantang ka jong ma ngisungo ya ma ki jing bahas bon ki jong ma melong utun rai jong ki jing ai jong i baro mesha so ba yang ngi kapor ablay bangin wan ra akmat jong ma ki ki jing ai ki jong ya ablay ablay mi yo i ka dot not ka jong ya ablay habangi ai sha ma ablay ban kita tuai bakini kijing ai kijong ya blai kum ka balang ki khon kijang ma blai kalong ya ka bam man de yo man kar khu kar pang blai nyu hi ka jing krau ya ka jing kar khu ka jang ma blai ka bam la pen tulun ya kini kisnam kum ka balang kum no blai la ba kijing ai kijong ya blai mala kar khu shi sha blai kar pang ida tuai ro blai ba ka jing ya lap ya ka tin ka jang ma ka jing troi ya ka kam ka jang ma blai ban pen yar ya ki ma ba ka jang ma kan long leng ba jong kini ki jing ai ke jong ya blai yarap yang ya blai haki pohor barok bangin sungo ya ma bangin ang laban ai tu ya kini ke jing em ke bakodor pakata ke jing ai ke jong ya kini ke jing em ke jong ikan long jisha blai kalong ke jing iwi thanga khmat jong ma yarap yang i ban la kas ngi blai habangi khmet ila ke jong ki khmat ban ai ya kini ke jing em shama ai pakan long jisha ke bakodor blai nangker khu yang ia blai halakas ngi blai ba mena play memekilat ki bakodor blai play kham tam ka do not ke jong ingin yo i ba ka bangi ai sha ka kam ka jang ma blai ka don ka dor ka ba krau nangker khu yang i kum ka balang blai bala ba jong ki jing ai ki long si sham ki ban te ya ki ma ba ka jong ma Dubai ablay kum kabalang abang isa pediang ya kene kajing ya sang samlasi union jong ka Shillong Rilum Presbytery ablay ngile Dubai hiling ba jong kini ki benai ki balai baro ban nginang ya Dubai pada kajing ya rap ka jong ma ablay ngini opan pen kre ya ka bahkan long shisha ablay da kajing snai blay ka jong ma ya rap lang ba jong kini ki sngi ablay hakabangin sa yo ya kini ki kam ki babon ba ablay ban pen kre me men yo ban ya jakmat jong ya ablay men long mame uta urishad lo berishad ding ban yalam yang ikum kabalang ki khon jo kabalang kin sngau khia man ket ya kan ka kam bat kan don ke jing renti abangin ket ya kan ka kam aingo ya kan ka pohra blai ba mesha yo shakri jong ma blai ban kren ni ka tin ka jong ma ablai kum ba kabalang gala duai ngida duai sai sen patakan ka pohra blai menyok ban kerku kerpang yo shakri jong ma baka mi ka bor ka jong meleng ba jong ka jing kren kanong ka jing thau thmai ka jing em ka jongi yarap ingi wei pue blai bakat ba jing em dangsa ngin shakriu trai kimen sim ki bakodor syame ban pen pai yarap yangi mangin yai khmet iki khmat ki baken jaman sim bad ngin ya ai tu ya kan ka jing em ka bakodor bad me men yo pendon kam ya ka kanong sisa nam ta ka buram ka jama mendas ngau ya kan ka jing duai lang menamahap ki pop ki jongi ngidwai ni teng jong Jesus Christ amen. Nidan ringkat bangi sangut kena samna ilamti ringkat bagi parlok jungi kinai kuwi ka special number nak mandang buram jang boleh nanti Kakerting jong kajing ruai ki pengen ayah pering jong pi akan kapor kalong try me don ngasukwa ban pen kan mau bau try udon bat ni man ka klep mat kajing em kajangi ngilak ban mat shibun ki jing ngilak ban mat ki jing snosi
ngilak ban mat shibun ki eke hakajing em kajingi ki ba penduk mensim henrei u Jesu Kris udon lembat ngi ki jingkular ki jong u kilong ki beshisha. His promises are true. Ai bakani ka jing rai kanong ka jing ku yangi lang baro ki beran hakani kapor ublewen karku. Company akan diat ka track. Step hadu basni kandasep yang ame sumaratrai lang aher siya sahit neng ngakelon di ur ngati pamedan hangta bamen lamru yang halenti ban let shalai men lam shalai kat shabang alet me don't try nilam yang la janij nai om dan jaka jing emban buri na jing kdok it jong me lang akiu shakilung ni ngam sha duriao hantaru try milam nakmen bantir bakat shabang ajam try medan try me khot yang miwat yang mitip yang naruh kabang jukut hi haba jing jar kiban yang ngadak ti meshan jing dom me pen long jing shai nami om laban buri jing start briu bat me kam kot jing it me ngam la snow tulod kat shabang ajam me don't cry milam yang la jan nijnai om dan jaka jing emban buri na jing kruk it jong me lang akiu shakilung ni ngam sha duriao hang taru try milam ngakmen bantir bagat shabang ajam try medan try an yeng ha jing isnay jing ai a jong me yang ala shan shab junom hasakti jong me kat shabang alet try medan milam yang rajam lijai om dan jaka jing emban buri na jing keduk it jong me lang akiu shakilung ni ngam sha duriao hang taru try milam ngakmen bantir bagat shabang ajam try medan
Klen bantir bagat syabang alaye Try medan Nam takaburam ka jong blay. Amen. Kajingruai hi kalalong kahubor. Ublayan kerhui pi lam TV parlok jafi. Berundang yai lang yai dekat bat pi om tang kajing sakri jang pi ublay. Nraya kajing yai linti jang pi pamanak si jang kajing em. Baro ngiatin ba ka kot ba kaktian jong blay kadan arbanta ka testament ka berim bar ka testament ka batamay bat ka bapenpia ya ka testament ka berim naka testament ka batamay ide itang ini isla iwe isla na baro kaway kodba isla ibam idan jing mento ayero hakatin ng wengi ng kalong insignificant henry kadega jing penpia kabayar kebajengay, ban kebamayan. Kajing pinpia, may laban ng haktin ng way. A distance of great magnitude and wonder. Kajingpia, kabajengay, kabamayan. But kajingpia, kabadab, saus pasnem kajingjurong. Saus pasnem kajingjurong, kajingpia apa dengan testament kabarim, but testament kabatamay. Ka Bible kam simlay itu yangi ka ega belajar apa kini ki saus pas nem apa dengan testament ka berim bar ka testament ka batama kam simlay itu yangi but kini ki saus pas nem apa dengan testament ka berim bar ka testament ka batama hot the 400 years of silence di saus pasmem jong kecing jar-jar di saus pasmem hakabau blay sim lawan kami ya kapartay di saus pasmem hakabau blay simlawan kren yalaw pay lang kisaos pa asnem hakabau blay simlapa wat yaki nong gisakri gijong simlapa wat yaki prophet gijong do banwan ban kren ban hikay ban seneng wat ban kuman ro yo pay lang di saus pasnem jong ke jing jar-jar
Apa yang ke testament ke berim. Bat ke testament ke batamai. Saus pasnem dong ke ting jar-jar. Kung mengalong kedai ke basisya. Baka ketino blay kam simlay tu hangi. Kam simla keren hangi. Keeg belajar apa kini saus pasnem. Kapadeng ke testament ke berim, bat ke testament ke batamai. Henry, kapa pala kalong, baka history jong kapartay hagitu gipor. Kaya tu engi ya kaway ke jing susah. Ublay utray joni, utray jar-jar, ban penkre ya ke jingwan, ukun ba marway jong Jesus Christ, siya kani kapartay. Apo kini kisawas pa senem jong ke jing jar-jar. Ublay utray suki, utray jar-jar, ban penkre ya ke jingwan, kejang Jesus Christ. Nginya ruai ke basaus pa sa puar. Lam jing sai hun. Lam jing sai hun hapdeng jing ngobun. Alam yang kamit kadum ngaru ngaklem jing hun. Ya lam yang rime yang ban i ya jongai ba. Ngam dan jingkwa si jam kapiang yang baru idokon saus pa saukuar. Lam jing shai hun, hap deng jing ling o bun, alam yang gamit kadum, ngaru ngaklem jing hun, alam yang rime yang ban isya jingai ba ngam don jingkwa si jam kabyang yang ngam juduai yami batu isnei yalam yang jing ik berthai bacong mekim yadai alam yang langalating ba ngalajus ngomeng yang atrai tuklet kitai kisnem porba jong me yang akan penyai ne alam yang ngayat lingba klau bakari kenja alam yang
tung in het wai. Koch pa juni bahab neng lang bakhoi ke teng ke jong me. Kerku atrai ke ni ke jing slok na ke tien ke bakhoi ke jong me atrai. Kerku yu syakri jong me ban ai ke ni ke jing slok. Agar tek jong Jesus Christ try jong ni try. Amen. Ha ki ba khaddo jong ke testament ke barim. Kaktiin ublay ke ito angi. Bagi kun Israel. Kila wan pai biang sa Jerusalem. Na Babylon. Kari jong kecing somrao. Kila wan pai pan. Sa Jerusalem. Man em kecing em bikin matamay. Ban maramot biang ya kiyeng kisam jong ki blakhlem bat ban tay thamai ya ka temple a Jerusalem kabala jot kabala pra apo ka jing thambor jong kisipay ka Babylon. But upahat ke Jerusalem ulayo ban manibyang laylun ala ka jangkori. Nrei hapdeng kini kiye baro kaladon ke jingsgo hapdeng upahat Jiu ha Jerusalem. Man hakleng keri Juda. Kejing Artatin. Kejing Do Jingkermen. Ban kejing Pisa. Kelawan kata kejing semua. Balai. Keri Juda. Kadang ham. Apa kejing Sinsyar. Na Babylon. But upa Juda up kemilinti ya kecingwan utang Mesaya upan pelajaki nakaapat kebagi Yesus. Badai Akum kini kipor jong kejing Artatin. Apreng kum kini kipor jong kejing Kumar, kejing Kumut, kejing Perkhat. Jong upai lang. A Jerusalem pada hari Juda. Ublay ulakren. Lembah usakri jong udang itu lupa Malaki. Ka benta ka bakhado jong ka testament parim Malaki le nong ibalai dekot panengkong hakmi ngalapha yala unong yalam bad un pun kre ya kelimti haswa jonga bad utrai uba fi awan unwan kinded selain. Bat utaw angel kejutang. Hau ba pi asngobha. Hakmi uwan ang utray kipan. Haus pas nem swabakanja. Ublay lembaw sakri junu. Uya tu lupa. Ang kejingwan jong tao nang lam ketid. But, ang kejingwan. Kejong, uayang kejutang. Pau spas nem, suabakanca. Uay.
Yakini ki kentien jong ke jingtien yelau pai lang. But dakini ki kentien ki bentang ki bakhado jong ke testament ke barim. Ublay usngap jar saus pasna. Ki kentien ki bakhado jong ublay yelau pai lang. Ka history jong kitu kipor kaya tu angi bada ka jingya jong kipor ka hima jong kimen ka hima jong kipersya kelas sedang hiar bat kelas sedang terang bat nasyapang Satay lam semni northwest. Umi uwi usamla spai. Kelakawan. Bangi baro ni yatim. Bangi baro ni Yoskang. Alexander the Great. But Alexander hakitu kipor. Ula yarsama. But ula job dot ya bon ki hima jangka pertai hakitu kipor. Kahima Syria, kahima Persia, ke Egypt, but kumta terter. Kebamla ban modori ka jingjrong kahima jong Alexander hakitu kipor. Makedonia sesatni Shadow sekitan keri India mingi kapertai paro kawe hakitu kipor. But kahima Judah kalahap apa ka jingsin syar jang Alexander. Kahima Judah kalaham apa ka jingsin syar jang Alexander. But kapapala kalong bau blay ula pendan kam ya Alexander kumu atiar ujang u ban penulong ya kijing temu kijang u ya ka partai pendan kam ya kelakawat ban penulong ya kijing temu kijang u ya ka partai kawai kamat kabakong santam hakijing sinsyal jang Alexander kamat kabakong san ula penyar ula penkiu bat ula penpriang ya ka culture ke jang kikiri pinong hakariam kabait pinong hakabam kadi philosophy pinong haka le nyam le rukam what hakijing tay yiki building prepare Greek architecture mo bagi amanta u Alexander haka himaj umbara ko bay open priang ya kata ke culture ke jang kikering but ula penpriang ya ka kedien ka tali ya ka tho katar haka kedien kering but ka kentien kering baru saudang kahima kalalong inong
din Latin mo, lingua franca. Lingua franca. Kaktian salansar. Hakahima. Kajang Alexander. Kila kren da kaktian kering. Bat kila toru da kaktian kering. Bat kau palah ni kelang kijiu kibadan keleng saud nang kepercaya kata kapur Hakahima jong Alexander baro hadu ki kena skol kiba puli haki skol Greek kibla seng daw Alexander kila kren bat kila tho Kaktin Greek. Ban, bun na kung kinigi jajiw. Kibalaim kiblasa. Hakiway kibantapat. Yung kahima. Kibalaim jingay na lakari yung kikipatamen yung ki. Jerusalem, di Judah. Kim da nang syu ban kren Hebrew. Kim da nang syu ban puli Hebrew. Kim da nang syu ban tho Hebrew. Kim so thu syu. Kim so thu ba. Ya kaktin Hebrew. Kabray kaktin tanray kacangki. Baro kila sedang bankren kaktian Greek. Hadu ayawan, hadu kayi pateng, hadu kasensyar kahadar. Inong sensyar po kahima Alexander. Kila kren at kila tho kaktian Greek. But upay lang ke Juda, Jew, kilaman ya ke Jingsu, apa ke Jingsensyar, jang Alexander. Om don chu ke Jingsaban ben. Layo ban mani blaisuk. Hakarukam kabaki kikwa. Kikhuan kikti jang ki. Kila emsuk kila emsan. Kayeng kasam kabit kabiyang. Bat kabapalang niya kalong. Bau pa Juda. Hapreng gani ka jingsuk. Apo ka jingsinsyar jang Alexander. Ula sedang ban pet, ban kemi, ban pai so Alexander. Kumuta o Mesaya, ubaki kiap kemilan ni. Pilaban mundur. Ijiu, ipet yu Alexander, kikemi yu Alexander. Kumuta o Mesaya, ban sawan. Usai karaya, unong nga lupa, usakri jong ublay hakit kipor. Ula syaptin, ya kini kijing sa utok bakla jong kijiw. Bat ban penbet, ya kini kijingit bakla kajong kijiw. Ukuren baruang. Bauta umesaya wan rung sa Jerusalem. Wan halor kulay. Wan rung hakikaliya pom. Wan rung ringkan berkuspayla.
Uta Mesaya unrum ha Jerusalem haloro kun kada. But yaka hima u Alexander an bundona. Henry yaka hima jong utau Mesaya banwan kan yaine. But ka jing sincere jong ni Mesaya kan long nado ka duriaw sado ka duriaw but nado ka takawa hado kibakut jong kikendo. Us blay lembao sakri jong post pasne munsa bakanja wiatu kuran shalom pailam pang tao Mesaya pansawan. Uli now Zechariah kelenong bakandai dekot bakandai teter kepeni kejing aper apa yang Alexander batu Yesus Kristus. Zechariah kendai dekot ter. Alexander uyap andau ladam lai polai senem kerta dang lai polai senem uyap bat kahima Alexander kapia sauliam napi pa sa testament ke berim Daniel ro ulai tu lupa ya kene kejing pia kejing yap jong Alexander bat ka jing pia jong kene ka hima ju sauliam Apreng kita ki sangut kirang ba sipai ke jong. But Usim Ptolemy Baar Ptolemy the second ula sensar ya kahima Egypt nakasunang Alexandria kabadai kasunang kabahe berkebak pau namba akitu kibor. But unius im usotu ya kajingkela jang kibor. Pi kijiu hadu mantamene kedai kejat benria ke bakri. But apa pipulin na ka revised version jong ki testament ke batamai. Kajer ketengi kiju a scattered race. Kejat benria ke bapriang. But ujiu hakitu kipor. Ula bonba Hakahima Egypt. But ula jilai hakasunong Alexandria. But buon na kinikiju tam le gitu kiba po live host nam kerta ka social media matang okay Gen Z yung Gen Z po live host nam kerta kim nang so ban puli ya kaktin Hebrew kimla but kimtip kumno ban puli ya ka Torah ka khotbah jong kichiu ka khotbah jong ki pat men ki jong ki santli ki kitab jong Moses ki an jong Moses ma kim nang man puli kim song thu ya ka khotbah jong ki but usim Ptolemy jong ki Egypt
ban pinjan yele de bat ki je wala bon pa da ke ma ka jo ula pa ya ke hukum seim sa orang ba aling do ke temple a Jerusalem banjir henriu ngut ki riu stan ki riu champang na ki khat arjan ka Israel 12 tribes of Israel henriu ngut jid ki bat pai ki Alexandria but aba kini ki nyu po arngot ki lawan sa Alexandria usim Ptolemy ula pai ki sa kawe ka dolen nang hajan Alexandria ka dolen nang Paras but hang ni usim ula pinsang ki henre ngot halaka jang ka kamra nyaw po angot ki Riustan ki Riu Champang henre ngot lagi jang ki kamra bat ka mission ki jang ki ban translate ya ka Bible ke jong ki Jew ka Torah na ka Hebrew sa ka Latin Greek nyo po adngot ki Riustan ki Riu Champang kisong hala gijong ki kamrahan reung ban translate ya ka Torah na ka Hebrew sa ka Greek bat ka khana jong kito kipor kaya tuangi baladap lalaban pendap ya kan ya kambang hapo kahnyo po arsengi bat kakhana kaya susu ba hakan ne kajipan kalakatin na kaktin Hebrew sakaktin kiding hapadeng kiding nyo po arngot kiriustat kirim sampang om simladon kanu kajing ya piar simot apeng jongki kawai kajing mot kawai ke Bible bat kajing ngek jongki tu ki por kolong baga dei kajing tray pala kajong play bat ya kani ke Bible ha ka ktin kiding la khot ka ke Septuagint Septua ka Latin ke bumun nyovo ban kani ke kot ba Greek ke Septuagint kelas apriang keleng keleng ke pertai hak itu kipor kinong tho gospel ru kinong tho gospel hak kot ba jong ni kiru dipule nak ni kot ba bat hak jingkren ke jong ki bat ke jing yarlap ke jong ki sakipat ba kila pensang nong rim naka Septuagint ka kot bagri but u Jesu Kristus haka ministry ke jong u pai bon sin sa ka Septuagint to
kelas apriang keleng. Khotbah Greek. Haka testament ke batamai. Hapo ke sensyar jong ke himarum. Kekentian ke bawan hak history. Pax Romana. Roman peace. Ke jingsuk. Hapo ke jing sensyar jong ke himarum. Ban habawan ke jingsuk. Kawan ke development. Bat ke himarum hak itu gipor. Kelasna bat kelate. Ya kilinti kesengkian. Ya kijingkian. Buon ba. Ban pensuk hamtam. Ya kijingyan, ya kijingpa. Ya kisipai rum. Nakawe ke jaka, sakawe ke jaka. Nakawe ke sunang, sakawe ke sunang. Bat kala pensuk ru. Ya kinong le jingle. Hak itu gipor. Bat kala pensuk. Kala pensingan. Ya kinong buat kijong Yesus Kristus. Bandai yalap keleng ke partai. Hak jingsuk. Pada hak jingsungan. Ban ke gospel kijong Yesus Kristus. Hapo ke sensyar jong ke himarum. Kala sedang por. Sedang mensutit. Henry, wapala. Bah, hapo kajing sensyar jong kehimarum. Upai lang ju. Ula siyam sitam sibuan ba. Kamtam lelay. Hapo kajing sensyar jong musim herat. Niati bero jong musim herat. Usim herat. Ukami la dia bau yar pateng ni kiju. Henry uim kumunong rum. Bat usensyar kumunong rum. Hapo kajing sensyar jong unusim. Kahima Juda. Kelasa ban ben. Kelasa ban kia. Hak jingkrong kajna. Kebakim. Bak kebatasam. Jingkrong kajna. Kebakim. Kebatasam. Apa ke jingsensyar. Jong seimaran. Ban. Ringkan. Bat gibuan ba kijing gibaki jiu ya kendo. Apa kijing sia jong nusim. Kalami kijing sungo. Kalami kijing angnut. Aman pa weu jiu. La a Jerusalem. Keleng kari Juda. Kajing angnut. Yau tau Mesia. Bansawan. Man pa weu je. Nadu kiling do. Hak tempel ha Jerusalem. Hadu ki kena. Hak sinagog ki baper jong kahima. Jong kari Juda. Hadu kinang yo kinong hat. Iba khayi. Kajing doai. Kajong ki halaman sim. Kajing kimi lenti kajong ki. Yau tau Mesaya. Bat kajing keli. Aprain jong ki kalong. Sakan nupat. Minham. Apo kani kajing sensyar mender.
Sakan mo pat. Ninham. Apo kani kicing janjar. Hado. Ublay. Unsangap jar-jar. Junam. Kami kajing angnut yung Mesaya. Ba't kami kajing ata din. Henry, harapin Habdeng kene kajing jar. Nagsun bening. But hapdeng kene kajing kenja jong kepertai. Kami kawai kasur. Kasur om nak temple Jerusalem. Kasur om na yung same. Kasur kebami narikalaw. Kasur na utaw beriu. Ubaim harikalaw. Ubaim da kababam kiput barkangaglaw. Ubakup da kasni ut bat ubapan po. Hasin kaju daw panposni. Kasur jang Yohanes nang penbaptis. Upan penbet ya kelinti yang kecingwan kejang utrai. Unang buhay. But ka history ha katukipor kay ito ini. Baupai na keleng ke Jerusalem. Upai na keleng ke Juda. Upai na buon bantajong kahimaron. Iwan sa kawa Jordan. Man siya penbaptis hau Yohanes. Banyo ban impat kecing imang batamay. Ban up kami lenti. Ya kecingwan. Kejang Mesaya. But about Jesus Christ, ulawan sa kawa Jordan, ban siya penbaptis hau Yohanes. Kalawan kasur napning. Melang ukhuan janga ubait. Hami ngas ngubay. Kasur kawan napning. Naublay. Kasur jang ublay. Melang ukhuan janga ubait. Hami ngas ngubay. Kasur kebajajay. Kasur kebawan om lembagi prophet. Kasur kebawan om lembagi dakisin. Kasur kebawan bed naublay. Kasur kebelas ngabjar saus pasnem kenti. Minta kelas sawabim. Ublay ulawan yang sakaputay. Pan imlang. Pat ubri. Haka ba menengkam. Ladan kutin. Tahu kutin ladan marublay. Baru tahu kutin. Ulalong ublay. How Jesus Christ kaktiin kalalong kado.
parabangin. Ublay si eno yaw pay lang. Hagijing yay lanti gijong ingis ngo. Baublay usangam charger. Andray kum kibangit. Kan mau baublay utre charger. Nakabanta kajing ba jonga. Pat nakabanta kajing ba. Jongpi ibe. Ublay mkarhuya kani kajing sulang nakatin na bakhuya jong. Amen. Nginyarway kajing ruay. Basaus pa alay po niyo. But hadian kani kajing ruay. Ngan kerpan iya teman basan rang ba injongi. Teman basan dike karsan di. Banin bu iki borok di belah pendam. Hagijing ruay. Baban pelai ru yangi. Da kajing kerhu bat penuai. Jisu nang aplang brojonga. Jisu nang aplang brojonga lamengangan bu demi. Lau ba pertai banyak nang bangam septieng badan mami. Baro saut lagi dekat. Saus ba lai punyo. Jisu nong aplang brojonga lam yang angan bud yame lau ba thầy ban yat leng ba ngam shep ting ba don lam syajaka plang bajer ngam arut wadud kud clear trai nong aplang brod babhatam lembat mingan nom snows ear
Bat hat itong mingari Kuslay bating tingkido Jisunong ang Nginyadoy. Kaburam mat kajingo ni a shamia auble ukpa jongi ubahableng. Namar kajingdon rengkat kajong me badni kikhon kiba e bat kiba suspa kijong me kiba syakri bat kiba pendan buram jaga kerteng kawa kui kejong kerku au blei yaki benta baro joko jing syakri aduk ke bestang aduk ke bakut kan mau kerpang yilau jongu syakri kepada sam ya ke kubor hapning jongi pendan kam ya una kapor syakapor hamtam bol aban ya ke bor met bor mensim Panang pan syakri pan pendan boram ya ke kerteng ke bakhu ke jong berkhu ya la ke jong ke balang pat ino ya ka balang lu kanang ya kutra rengkat pat ti ke bedan bor ke jong me ba tin ya lam ya ka rengkat pat ke bor ke jong bensim ka ban ken syai bor ya la ke jong ke balang pat ha ke bawai no Tuai baga jing ai kabadap yang kabadap kerhai. Kajong unang panimba jongi uji sukris. Kajing bom jukut kajong uplay upa. Lembat kajing selok kabakan side bor. Kajong umensim aku. Kini kijing kerku jong kilangot away uplay wayim. Kang ringkat bat ni kiba sakri bat kiba mani yame. Oat ketika ringkat pala kajong kabalang kajong me. Ay rengkat bat kiriungai hangno bakidon kiba syakri bat kiba mani dem ya me nadu menta syadu ki arta pam jukot ru amen